Amakuru mashya kuri wa mugore w'Inyagatare wavuye i Nyagatare akambukiranya imipaka, akambuka rwose akarenga Kigali akajya mu ntara y'Amajyepfo kujya kwishakira undi mugabo. Amakuru rero yiwe akomeje kwisukiranya ndetse n'icyari cyamujyanye mu by'ukuri kimaze kugenda kimenyekana. Benshi rero murabizi yuko ibi ngibi ni ibintu bimazeho iminsi bikomeza kugenda bivugwa ati byagenze gutya. Uyu mugore rero witwa Mukeshimana Esther wavuye mu rugo iwe i Nyagatare abwiye umugabo wiwe yuko agiye mu bukwe mu mujyi wa Kigali, ariko akaza kuharenga akigira muri geto y'umusore maze ubundi agahita anabipfira mu buryo koko impano y'icyaha ni urupfu, kandi ukora ibyaha amaherezo ni uguhomba. Ni akababaro gakomeye cyane haba ku bana haba ku mugabo w'uyu mugore bari bamaranye imyaka itari mikeya. Haje kumenyekana cyari cyatumye yagiye hariya nuko uyu musore rero ngo bari basanzwe baziranye, bakaba baziranye kuva kera n'ubundi bari basanzwe ngo hari utuntu bikorera. Uyu mugore rero ngo akaba yaradukumbuye ngo kandi bikaba byarahereye kera cyane ngo n'uyu musore ngo afite ukuntu atarasanzwe. Akaba aricyo cyatumye uyu mugore ava iwe akerekeza muri geto y'uyu musore itarishamaje habe na gakeya, bitewe n'ibyo abaturage bakomeje kugenda batubwira. Bavuga yuko ari geto y'icyumba kimwe, akageto nyine gatoya kakandi agashamburete gatoya cyane. Ku mbuga nkoranyambaga rero ndetse no ku binyamakuru bigiye bitandukanye hari kuvugwa rero inkuru y'uyu mugore wagiye guca inyuma umugabo we, ibyo benshi bari kugarukaho babyita ngo ni umupuri, bikarangira rero n'ubundi abipfiriyemo mu nzu y'umusore yari yagiye kuba yasura. Uyu mugore rero witwa Mukeshimana Esther, amakuru avuga ko rero yapfuye ku itariki 15, ariko bikaza kugenda bimenyekana nyuma muri uyu mwaka rero wa 2025. N'ubundi niho ibintu byose byabereye, ndetse n'uku kwezi kwa gatandatu yapfiriye rero mu karere ka Nyaruguru, aho ngaho ni mu ntara y'Amajyepfo nk'uko amakuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye bibivuga. Uko rero byatangiye nuko byakomeje kugenda bigenda, reka tubivunagure. Turaza kukugarukira no ku cyo abaturanyi b'uyu musore bavuga ndetse n'uko bari basanzwe bamuzi. Uko byatangiye rero, ibi byose rero byatangiye mbere y'itariki ya 14 Kamena, bitangira rero mu karere ka Nyagatare, aho rero uyu mugore yari asanzwe abana n'umugabo we w'isezerano ndetse n'abana babyaranye bakaba bahari. Rwose ari urugo ubona yuko rushima Imana, kandi uyu mugore ngo akaba yari umugore ukunda gusenga cyane. Ibi ngibi turaza kubihuza cyane weho nibikuvanga. Uyu mugore rero yasabye umugabo we uruhushya, amubwira ko rero azajya mu bukwe mu mujyi wa Kigali, akava i Nyagatare agataha ubukwe i Kigali, ndetse amubwira ko rero ubukwe buzaba kuri tariki ya 14 gusa, ko agomba kugenda mbere y'itariki kuko afite inshingano muri ubwo bukwe zikomeye cyane. Nk'urwo n'ubundi rushima Imana, ntabwo umugore yakwaka uruhushya cyangwa se yagize n'umutima wo kwaka uruhushya atahise yigendera nk'ikigenge ngo umugabo aze kubikeka cyangwa se aze kugira ikindi. Umugabo yahise avuga yuko rwose arumwemereye, nta kuzuyaza rero yamuhaye urwo ruhushya, ndetse amwemerera kandi mbere y'iyo tariki n'ubundi y'ubukwe, nk'uko rero uyu mugore yari yabimusabye. Ubwo rero Esther nawe ku itariki 16 yahagurutse ava mu rugo anyura mu mujyi wa Kigali mu cyimbo cyo kuhagarara, ahubwo ahitamo kujya mu bukwe bwiwe n'uwo bari bishakaniye cyangwa se bari bakumburanye bitewe n'ibyo bari baziranyeho mu karere ka Nyaruguru, gusura umusore w'inshuti yiwe cyane magara ngo wajyaga anamusengera kugira ngo ajye kongera kumumenaho amavuta. Amakuru rero avuga ko uyu mugore
yagiye mu rugo rw'uyu musore witwa Valence utuye mu murenge wa Ruheru wo mu karere ka Nyaruguru, ndetse amakuru akomeza yemeza ko rero uyu musore yari pasiteri ndetse akaba n'umuyobozi wa leta wakoraga muri serivisi z'ubutaka muri uyu murenge yari atuyemo. Andi makuru rero aturuka mu bitangazamakuru avuga ko rero uyu mugore ndetse na Valence bamenyanye kera cyane, ubwo uyu musore ngo yajyaga mu karere ka Nyagatare kujya kuvugayo ubutumwa. Ibingibi murabizi. Ubwo rero tariki 16 Kamena 2025 uyu mugore amaze kugera mu rugo rwa wa musore, baraye bakora ibikorwa byabo n'ubundi byari byabazanye. Ibinyamakuru byinshi cyane byahisemo kubyandika mu mazina, ariko reka hano kuri Wasamu TV show twe kubivuga, ariko reka tubivuge nta kundi, ni ubusambanyi kuko ari byo byari byamuzanye, ari nacyo cyari cyarabahuje na mbere bari Nyagatare. Rero ubu uri kumva nicyo cyamukuye Nyagatare kikamwambutsa umujyi wa Kigali, aho guhama mu mujyi wa Kigali akerekeza aho ngaho muri Nyaruguru. Bukeye rero bwaho tariki ya 14 uyu musore yagize gahunda ngo itunguranye cyane ituma ava mu rugo. Uyu musore rero yabwiye umugore ko agiye gusa aza kugaruka bidatinze. Ubwo rero umugore nawe asigara mu rugo akora uturimo two mu rugo. Uyu mugore rero yaje gucana imbabura akomeza gukora uturimo two mu rugo n'ubundi bisanzwe. Rero ibinyamakuru bikomeye cyane bigiye bitandukanye byanditse, harimo n'ibikorera kuri YouTube, byanditse bivuga yuko uyu musore rero yagiye agatindaho gakeya, noneho umudamu n'ubundi agakomeza agakora uturimo two mu rugo nyine n'ubundi nk'umwari n'ubundi yari asanzwe ari umudamu, kugira ngo umusore aze kugaruka ibintu byo gukora byarangiye, kugira ngo bongere bakore ibya bikorwa n'ubundi byari byamujyanye, kugira ngo azatahe yabihaze neza yaranyuzwe. Hashize amasaha make rero wa musore yaje kongera kugaruka, arakomanga nuko wa mudamu Mushimiyimana yanga kuba yamufungurira. Uyu musore rero akeka yuko yaba yasinziriye, arakomeza arakomanga, arategereza. Mu kwigira rero inama, uyu musore yaravuze ati reka mene ikirahure. Aza kwigira inama, amena ikirahure. Amennye ikirahure abona wa mugore ararambaraye, nta nubwo ari kwinyeganyeza. Uyu musore rero yahise atabaza vuba na bwangu. Ubwo rero abaturage baratabara ndetse n'abayobozi, nyuma y'uko rero bakoze iperereza ry'ibanze. Gusa uyu mugore w'imyaka igera kuri 30 y'amavuko yavutse ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 1995, apfa ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, akomoka mu karere ka Nyagatare, aho ngaho ni mu ntara y'Uburasirazuba. Nyuma rero y'ibyo byose, ikinyamakuru ndetse na Radio 10 byamenye ayo makuru, bijya kuyareba ndetse bibaza na RIB niba koko ibyo ngibyo ari byo. Dr Murangira Bitsieri yagize ati rero iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko rero kuri tariki 16 Kamena 2025 uyu mupasiteri wari usanzwe ari umuyobozi mu murenge w'iwabo yatangiye gukurikiranwa, nyuma y'uko rero asuwe n'umugore akaza kuhapfira iwe, ndetse n'umurambo ugasangwa mu nzu yiwe. Ubu ngubu rero akaba yarajyanywe kuba yakorerwa isuzuma kugira ngo hamenyekane icyamwishe neza. Kugeza ubu ngubu ntabwo haramenyekana inyirizina icyishe uyu mudamu, ariko kiraza gukomeza kugenda akimenyekana. Uyu mukozi rero w'Imana ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya Muganza y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, mu gihe rero hagikorwa iperereza rikomeye cyane, naho umurambo wiwe ukaba warajyanywe ku bitaro gukorerwa isuzuma kugira ngo hamenye icyamwishe. Ushobora gusanga atari ni imbabura. Icyaha rero cy'ubwicanyi iyo gihamye umuntu uwo ari we wese, ni ukuvuga ngo icyaha ukica umuntu wabigambiriye cyangwa se utabigambiriye, nabyo bifite amategeko agenda abireba. Icyaha cy'ubwicanyi rero buturutse ku bushake
gikekwa kuri uyu mupasiteri giteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68 2018 ryo kuwa 3 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyi ngingo rero ivuga ko umuntu wica undi abishaka abakoze icyaha, iyo rero abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu nta kuzuyaza. Uyu mugore rero umugabo wiwe akaba nta kintu aratangaza kuri ibi byose kugira ngo tukimenye, ariko uyu mugore ni umugore wari wagaragaye yuko atarashimishijwe n'uburyo yarabanye n'umugabo wiwe, ari nacyo kintu cyatumye ava iwe akerekeza mu karere ka Nyagatare, akava mu karere ka Nyagatare akerekeza mu karere ka Ruhango kugira ngo abashe kugira utundi tuntu yikorera we n'undi musore yihitiyemo. Ubwo umugabo wiwe yamupingaga, yabonaga ari umusaza kuko nta kindi kintu cyagukurayo. Nyamuneka babyeyi mwiyubahe, mwubahe abo mubana nabo, mwubahe abo mwabyaye. Uretse kuba wahemukira uwo mwashakanye, ni ikintu gikomeye cyane ko kuba uri gutenguha abana wabyaye, kandi abana wabyaye nta rindi garuriro ryabo, nta rindi garuriro na ritoya, ahubwo uba uri kubangiza bikomeye cyane. Uyu mudamu rero aje nyuma y'uko hari undi nawe wari warikoroje ku mbuga nkoranyambaga wo mu gihugu cya Uganda, nawe yagize gutya ibyo benshi ku mbuga nkoranyambaga bari kwita umupuri, awushyira hanze kandi ngo yari umuntu ukomeye ariyandagaza. Ibyo ngibyo nabyo twakomeje kugenda tubigarukaho. Iyi ni Wasam TV Show, icyo tuzasaba gusa no gukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Wasam TV Show, ugira ibihe byiza.